Mai ka koi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biak tun roi net la mai thun riu dare. Asai October tarik chui kum singne na chui na pungu. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the Call. Tamenglong October tarik ru na chakyu. Tamenglong to infal shortcut changting riu kana gongkan mitang. Tatkalu in thag na ba mai October tarik ru na chanai nung tai ri ka hau na October tarik ru na chat Saturday nung tingzin nian mai ngan Blue Line Taxi Association Manipur Rezaina kasiam katam na gari tatkalu danu bamthe Tamenglong shortcut chang kasiam katam dat kan me khautai charai khani government officials azuroi sian khani machine tipat na in khalo kani President Blue Line Taxi Association Manipur Re chamla mi khausa indau kan me khau local MLA janghimlong ban mai bek thangri JCB kanai le diesel liter phaina in khalo kani kacham thai phaiga kyang mai CEO ADC Tamenglong Re diesel phaikat liter di mai duin bui SEO Tamenglong Re dangka chingpu pol nangsha SEO tawsem Re dangka chingpu lanmio duikham SP Tamenglong Re diesel liter ringu additional SP Josia pan mai Re dangka chingkhan Dr G Maja chungdu CMO Tamenglong Re dangka chingnai Amos ka mai Tio Tamenglong dangka chingnai kanan Rongmei haiwa gari akhat khani gari tatkaluba mainun azu re kanyu ngam mai in khalawai kane Blue Line Taxi Association Manipur tong President Helai na Christmas season gongdat ba melung khau Tamenglong mainun re ingin phailan mai inbu thau puni na ba melung khau mai goi tong interest khau mi tong chang hai taxi association khani drivers nun re ting mi kanai zangan patna tan bam tong thi tuna sa kani mi da khau mi tong shortcut chang ta me khau in khalawai kan mai ta chunku mai indau kane asige thabak sida mateng pangpiriba MLA site ki JCB ani aduga thau liter sani Tamenglong SDO tausiam SDO aduga CEO Tamenglong aduga Tamenglong SP CMO singnasu moinasu buksen chauraga asige lambi sembagi sida moinasu mateng chauna pangpire ekoi Blue Line Taxi member sina main power oina tauraga asige thabak se numit ani se sathara laibani Infal October 30 group na chakyu Motor Vehicle Transport Department jong official cheksuna lagaw or gamblers paluba mai nun khawri sian ka kha tat ba mai ga naita porompat Police Station Infal East District long khawnai mai khurai ahongai irabot lekai khawri nim kan the kanai khawri fake uniforms kani documents nun in phang kane None October 30 run tachat Manipur Governor Ajay Kumar Vala re Saturday nung tai None District gonga kan di khau kautliang mai railway pum zautat lau kan the Governor re railway tan ba mai zautat kan me khau tai senior railway engineers kani district officials nin re railway tan ba mai tong status te salagai kan ne kumna kan di khau re phai khat rigdai na khat meters kau mai railway pum tai mi tong financial year khau tan loi ngam pong the tuna sa kan ne Governor Bala Renone District Wangkan Mekhautai Deputy Commissioner Sarachandra Oriju SP Namsadai Peter Pamai Kani District Dong Government Officials Nun Riulau Kani Government Department Restol Kasiam Launa Agricultural Horticultural Kani Handcraft Pod Azu Lia Kani Tamenglong October 30 group na chakyu Manipur tuanglat lu rit Tamenglong Orange Festival tingkum kanai in thaglokan metang asai kum December 30 group na chanai kuri rut na chakyu ngan tat kai ni the Orange Festival kum singai na chui na pung khotai live music exotic foods adventure activities beauty pageant kani bai me activities azu tat kai ni tuna district administration Tamenglong tong chamri ki thai kane Tamenglong ting nai luan banchat bu tarik chui kum singnai na chui na pungu lau chuan kalan ting nai na ye singbang ting puk in than ne banchat bu tarik chui na khat kum singnai na chui na pungu lau chuan kalan ting zin nai na ye singbang ting puk in than ne mai ku wai na king in sui na king lau mi khanta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tin re ka ngan ma nga thon ku wei asai khung tu cham hai khoringal lau the in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku the